la IT ya kini syagawai ni company kami tim kum katakan BE CIL kepada Port Noida Pradesh company ke ba Sabah ni jalan jongi de gumbangi kum ke parti ia trelang kagani ke sarkar ka long halor genorin bangi nang compromise dia ki kam ki ba midon festival ke parti tingi I bagani ke jing ai ya kani ke kam on outsource ke nisha company Sabah kalong persyak ya ke bangi ki traijelah ki traishno ke ba kanu ke source of natural resources ke ba don ke state ke jongi kalong ba kare ka opportunity na ka banta ki kun samna jongka jela ke jongi ki ba ngangai ke long qualify enough ban tray ka kam jena kata ka daw ngi ku ba kila ai hang ni ba minister jena ke leng jongi ni la dawa ba ni ke part in ka sarkar ba ka de ban relook but revoke ya ka tu ka order ka ban ai shaga take a company PEICL takri ko bai ka ba ar ba de kejing dai bat kene ka special tariff ka ba ke MECL kayate bat kini ki Bernihat Industries Association dengi I ham tu ba kani kalau orang kejing dunong ka ba rau ba man suang I keladon kejing tu ban pen ki kene ka dor jong kene ka company jong kene ka power energy na kan riu tingkan riu pisa syaka kendai tingkah ribu paisa dai ringi I pada hari ni ki benai bela dep kalau pen hier su ya kata dor ke balau de ben kiu na kan riu tingkah syaka sau tingkah tam te ngi hang tu ba shibna ke jing du kalalong de ki crore ke bela kata ya ka revenue jong ke MECL te halor ke ni dawasai ho ni le kren ru usi mister baya kini bentak is ai hakaban kami lengba kani ka independent inquiry ken rei ni stress pada rubah ke juga por baga government kan ang kami yang ka kam baga nang penbai nang ba kanam don ke jidu nong ya ka jela ke cui lengba ke MECL nang tangi don ke bentak ka ba kum ka party ni le kren sai ru ya kani ke jingtu dan ke jinglai ka light ka bor jong ka power hapo Bernihat industries area kala belong kum ha umiam bat we jaka bat kani kecing light jong ka boarding ka ba kampoi sekrebi ni ka state ka long dakis crore bat crore po kani ka shimna de ngi I bagani hoj na galiang u CMD ngi I bola pha ban tho ya kata ka bandan ka inquiry loring ka kammo independent inquiry tadi nak yang cuba parti ru ngi ban susu ba ya gani ka kam dei ban sim ba kan long serius hadu kata namar ba le se kan nom dei ba jia tang mentah hagi ni ki simnai hagi sistem aslam kala pan jia na du ki sansnem ki shosem chwa te halor kani ka bantaru balar ka inquiry kan le ya ka batan kam kan long ba ka dei ban sim ya kan ka jing satu ya ka lai leni kejing berenkam baklah dan manure laga de napo leni nabar laban long ki industry leni laban long ki we ban tip napo ka MECL berkhoi te bayakani de bandon ka kejing wat tukit ka syai ba ya kejing du jong ka ban ki snem bamenta hak snem belada ban ngilengi ko apa ka parti ka de bandon ka inquiry na ka benta ka ki anomalies jong ka de ka MECL kepada umri tang mentah kalau bandung nadukas sedikit mensua kemudian dukas nem arjar sepo kat wei ter hadu kedeka arjar arpo wei kan de khang ban lablut ya kicing khang ban lablut ya kicing bakla khang ban lablut ya kicing kadau jong kicing kenung kan ram balada sim manu badon bentah kajing ben kulmar dan kajing le kulmar dan kajing le dia ai baga ai kan le ko dan kam lar de yanu ino gade ban sim baik pada kam kaya sebab te na kaliang si mister istrat pas umba ila penbana kadam kene ke independent inquiry mentas tang kandiat ban notify ya ki members ben hang tu di terms of reference de kloilan di ong ban penbiang kita ban dalam biang kita ki
ya ki term of reference but ya ki beri kepada bentuk nagar inquiry kepada ya kini bentuk bar khoi kumba baro ki political parties khamtam di UDP kala ya syakmat lu pasdang nang teki NGOs bat kumju bat kui gibai bai kini bat khoi an ai ha kani ka independent inquiry bat bisa bani alo tata